Hi guys, madyong adlaw kininjong buhalanan ni Australia karong adlaw nata sa bus ug padung ta karon sa Harbour Town. Unja og muhunong ka sa bus guys, mopindot ra ka aning stop button, unja automatic na nga muhunong ka sa next bus stop. So first time ni naho guys nga magbus padung sa Harbour Town. Anja 20 minutes ra guys gikan sa Southport, anja naabot ra pud dayon ko. So kay di man ko suhito diri dapit kay sa amo ang meeting area, ahong gi-on ahong Google Map, anja na ay live nga location bitaw nga imo bitawng i-point imong camera sa mga establishment na ay araw nga mo appear anja. Imo ra na sadyang sundon. Usahay guys libog pero okay ra man pud. Jawa na dugay nagkita rami ni Ate Ren sa TikTok rami nagkaila guys, anja nagmeet dajon mi. Ija kong gilibre og paniud to dinhi sa Filipino restaurant, barbecue og crispy pata. Ang lamian nakakaon na jud kog Filipino food diri nga pork. Anja mao ni si Ate Ren og ijang mga igagaw taga CDO ni sila guys, anja nalingaw jud kog tabi-tabi nga ri kay mga Bisaya ra man pud. Anja daghan ka jumigi chikahan namin na ngaon sa 8th Street guys kini sa Harbour Town. Murag carbon style bitaw sa Cebu nga lahin-lahig mga pagkaon. Makapili lamang kang lahi-lahi nga mga pagkaon sa laing nasod, na Korean, na Chinese, na Filipino, kasagaran diri mga Asian guys. Unjagi apilan pa jud ko ni Ate Ren palit og pan. So salamat Ate Ren sa atong meet up. Magkita na pud ta sa sunod. Andiyan human namig. So nahuman naman among meet up ni Ate Ren, naglakaw-lakaw ko kadali, kinaghuwat ko sang bana, alas 3 man siya mo abot, anja alas 2 pa man, anja si Donna pod mohapit pod kuno diri. So gikapoy naman kog lakaw-lakaw guys, ning lingkod ko kadiyot. Nandiyan yung balhin ko og gilingkuran guys, kay landong na dapit dito sa una na ang gilingkuran, bugnaw na ari ko nagpainit kay arong maintan pud ta gamay. Anja si Rhea dadyon ang unang naabot, ning hapit mi diris kanang mga sininaan nga sale kay mopalit kuno si Donna og kanang usa ka buok blouse. Anja nagpili-pili si Ja, mga barato na nga ri guys kay factory outlet man. Anja wara po na dugay, naabot na paghangba na guys. Where's Donna? Hello. Diyan ning balik mi nga ris among gikanan ganina ni Ate Ren, kay mukaon pug kuno hangbana sa ahang gikaon ganiha nga crispy pata, kay motilaw pug kuno si Ja. So mo ni ang Filipinong restaurant dinhi sa 8th Street o ganahan mo nga ris sa Harbour Town. Tilaw mo diri dapit guys og palit sa ilahang crispy pata, lami ilahang crispy pata mura jud sa ato. Kani mao ni si Ja arang ka crispy kaadyo. Wa na ko ning kaon guys kay human kog paniud to, sila na lang hangbana og si Rhea. Troy, how was it? Yummy. Si Rhea gikan pa po ni siya nahuman sa siyang trabaho, gahapang bana wa pa man ni sila mga paniud to. So sila na lamay na nga ang kay kakuhuman naman. Jawa man nahurot nila guys kay dako man among gibring house ang salin. Then that's it for today guys. Ubanin na pud mi sunod. Bye.